ULosibili ngiyaklina endlini yami kungena umnyeni wami ngingamlindele. iValentine's Day phela namhlanje. Ayibo ngisathukile ukuthi wenzani ngalesikhathi endlini. Umuntu wakhona akakhulumanga into eziningi, wavelane nje wangiqukula wangibeka kwi-kitchen counter. Sho ukuthi ngaleso sikhathi ngangiklina ekitchen. Ake ngicela ukunitshela ukuthi umuntu wakhona waphakamisa isiketi sami, akakhumulanga naye, wavelane nje wehlisa uzipho. Wasenza into zakhona. Hayi futhi izinto zakhona zenzeke bakwethu kuvelane nje kube omunye umshunqo, kube omunye umlilo. Ngize ngimangale ngithi mina indoda yami iphuzeni namhlanje, yini le ngiphuzele yona, indlela wenza ngayo. Ayi bekushisa shem, bekushisa bekwenye into engakaze ngizwe. Kuthe kusenjalo sesofika nje Ndumisweni, ngizwe ama steps aqhamukayo ngasepassage, ivoice ithi baby sithandwa sami ungibizile sengifikile. Ivoice kamnyeni wami, ngoba nangumnyeni wami ngaphezulu kwami nje, mangabe ngithi qala lo muntu ufana ncamashi nomnyeni wami. Mase kuthi lo mnyeni wami lo engibhizi naye nenkonzo naye la avelana khipha isibhamu adedele inhlamvu kulo muntu ofana ncamashi naye. Sengiconfused ke ukuthi kwenzakala ini ke manje, yini lento eyenzakala la. Nansi indoda isilahleka phansi ngenhlamvu. Shukuthi emva kwaso sonke lesiphithiphithi mina ngadragwa ngento eyavelane yangilalisa amahora ngamahora. Ngiphaphama ngikomunye umuzi, lo muzi lo indonga zakhona zigreen, yonke into igreen la ngaphakathi. Ngicela ukunitshela ukuthi sengiyavuka ke manje ngizama indlela yokubaleka, ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani la, ngingazwakali, ngizama ukucathama bafethu ukuze ngiphume ngibaleke. Guess what? Kuvelane kuqhamuka indoda ebukeka ijwayelekile. Ithi kumina usuvukile sithandwa sami. Jesi Maria ma into esengiyithukile ke lapho wena ubani uzongibiza ngosithandwa sami. Kwenzakalani lana? Kwenzakalani? Iphi indoda yami ngabe iyona niledutshuliwe? Iphenduleke le ndoda ngelipholile ivoice. Ithi sithandwa sami umina uBethwel. Uyangikhumbula ka grade 8 lo yamavukuvuku, lo yamasaka loyana owathi uyakuthanda, wathi interested kuwena, wathi wena nje udila nabafana basestandardini, awudili nje nama-video anjengami, abantu aba-weird, awudili nabantu nje amavukuvuku anjengami, omasaka abanjengami, wena udila nabafana abaseyintweni, abafana basestandardini. Sithandwa sami umina kuBethwel loyana. Lo thando lenganginalo kudala ngawe lusakhona. Umina lo sebenze kanzima ukuthi ngenze sure ukuthi ngikufikisa la ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nothando lwethu, sibe nabantwana, sakhe umuzi ndawonye, sibe umndeni ophelele. Jesi Maria ma uyahlanya ini wena? Uyahlanya manje kade kwenzakalani? Indoda yami iphi? Right indoda yami, right indoda yami. Athi uBethwel sithandwa sami bekumina lo dubula indoda yakho, bengigqoke umzimba ofana nendoda yakho, ngigqoke ibhodi yesilicone. Kudala ngikulandela, ngifuna ukuthi lufike losuku, seze lafika kusuku lokuthi ngikulande ngikulethele la ekhaya ukuthi mina nawe sithandane kahle, sakhe umuzi, sakhe umndeni, sibe nabantwana. Lalela ke sithandwa sami, into ezokwenzakala manje ngisaphuthuma-ke. Ngiyaphuthuma ngoba indoda yakho unfortunately ke ayifanga. Ngithema ngabe siphuma lapha ngafonela amaphoyisa, ngawatshela i-house number, ngayetshela ukuthi kuphi. Indoda yakho isesibhedlela manje ilwela impilo yayo, ikwi-ICU. Ngiyasuka-ke mina la ngiyahamba ngiyoyiqedelela. Ubhuti wendoda yakho, ubrother in law wakho, usemalungiselelweni ukuthi uyobheka indoda for the second time esibhedlela. Into engiyenzile sengivelane nje ngabulala imoto yakhe, uthe nje esendleleni imoto yandwaza. So mina ngizohamba ngifike esibhedlela ngigqoka umzimba ofana nowakhe, maseke indoda yakho ngiyayicindezela, ngiyayicima, ngiyayibulala ukuze mina nawe sikwazi ukuthi siqale kwi-new page, sesingasekho isiphazamiso empilweni yethu, sikwazi ukuthi sithandane kahle, mina nawe siqale kabusha uthando lwethu. Into engase ngiyithukile lapho, Jesi Maria ma yini le ngehlikelayo? Ngehlikelwa yini ezweni? Kwenzakalani ezweni? Ngase ngihleli phansi ngihayiza ubungqayingqayi, indoda lapho iyavelane yaphuma iyahamba. Ngicela ukunitshela ukuthi kwathi mangabe sengigezile, ngoba ngangine bathroom and everything la, nganyuka itebhiso ngathi nje osinke ngibuke le ndlu yonke. Ngithema ngabe ngiyibuka yonke le ndlu le, ngizama ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ikhona indlela enga-escape ngayo, ngoba uBethwel
uBethwell wengitshenile wathi kule ndlu yonke into yama-bulletproof, iminyango yama-bulletproof, akukho escape. Yabona mangabe kuvuleka le minyango iyakhuluma ithi door open, door close. Hello Bethwell, welcome back. Ngicela ukunitshela ukuthi ngathi mangabe ngiqeda ukunyuka amastebhiso mengifica la phezulu ngifica inxakanxaka yama-TV. Lama-TV agcwele udonga lonke. Yabona njengoba udonga lu-4 khona, ihholo eligcwele ama-TV. Kulama-TV na-ke bakwethu ngicela ukunitshela khona umuzi wami, ngibona wonke amakamera omuzi wami, idaningi, ikhishi nayo yonke into. Kube khona isibhedlela la ekulele khona indoda yami, ngiyayibona igcwele amapayipi, ipintshekile, iboshiwe. Kuba khona emzini ka-brother-in-law wami, ngiyabona naphakathi emzini ka-brother-in-law. Kunemizi-ke eminingi inxanxathela yabantu engabazi engibabuka la escreenini. Ngiconfused ukuthi kwenzakalani, umuntu uyaphupha yini mhlawumbe usemaphushweni yonke lento ayibonayo. Ave kuyinto eyenzakala emamuvini kuphela, ngabe yenzakala empilweni yami ngempela yini lento le engiyibona la. Ake ngivelana ngibona ukuthi akusiyona impi normally-ke le. Impi engakaze ngihlangane nayo. Ngehlike downstairs ngerumini leli abanginikeze lona, ngifike ngiguqe phansi ngithandaze. uNkulunkulu, mina ngiyaxolisa baba, ngagcina ngoSunday school esontweni, kodwa uNkulunkulu umoya ongcwele nganke ngizwe uma wami ethi Jehova kaDavide, uNkulunkulu oDavide, uNkulunkulu ngiyeza kuwena ngizokhala, lesimo engibhekene naso isimo esingajwayelekile. Ngicela uphephise impilo yami, uphephise ukuphila kwami, ngibuyele ekhaya ngisindile ukuze ngikwazi ukuthi ngiyohlala eceleni kwendoda yami, ngikwazi ukuthi ngiyisupport kulesimo lesi esinzima edlula kusona. Ngithandaze bakwethu, ngikhuleke, mina ngangingazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi aconnecte noNkulunkulu kanje. Kuthe kusenjalo ngizwe usukhuluma lo mshini wakhona. Door open, door close. Welcome back Bethwell. Ake uBethola khona ngisheshe ngihambe ngiyohlangana naye. Lapho-ke ngase ngihlanya-ke bafethu, ngase ngihlanya. Ngithi Bethwell, lalela la. Mina angikufunanga ka-grade 8, nanamhlanje angikufuni. Ngizocela ungiphindisele ngithathe khona, ngicela ukugoduka, ngicela ungidedele. Noma ungangiphindiselanga ngizoyithola indlela yami. Bethwel uyahlanya yini, uzongibopha, uzongenza isiboshwa sakho ngenxa yothando, uthando lwini lela ubonisa ukuhlanya, uthando laka-grade 8. How many years back umubala nje from today up until like u-grade 8. Ngicela ungidedele Bethwel. uBethwel naye uzama ukukhuluma, Sindi, ngicela uhlale phansi, udaba engizotshela lona dinga ukuthi uhlale phansi. Ngithi angifune ukuhlala phansi weBethwel, ngifuna ukugoduka, ngifuna ukuhamba, ngifuna ukuya emzini wami, ngifuna ukuyosupporta indoda yami Bethwel. Athi uBethwel, Sindi ngicela uhlale phansi, lo daba leli luzodinga ukuthi uhlale phansi Sindi ngicela ungilalele Sindi, kuzodingakala ukuthi uhlale phansi, ngiyakuncenga mama. Kwathi angihlanye sengiyapinelwa kusezongibiza ngomama umuntu engithumbile. Avelana liphahlaze kuBethwel udaba, ngoba ngiyakubona Sindi awufuna ukuhlala phansi. Ngicela ukukutshela ukuthi uSayfo indoda yakho ayisekho emhlabeni. Sengiyicimile indoda yakho njengoba kade ngikhulumile, ngiphuma koyicimezisa, ngiphuma koyigudluza, ngiphuma koyidlulisa emhlabeni. Ngicela ukukutshela ukuthi ngavelana engahlala phansi-ke manje ngahayiza ukuthi lo Bethwel lo ungifunani, yini lento engidlula kuyona. uBethwel-ke lapho uzama ukungiduduza. Sithandwa sami, ngiyazi ukuthi manje you are grieving, ukhalela ukudlulelwa indoda yakhe emhlabeni. Ngizocela ukuthi sithandwa sami uthathe isikhathi sakho ukhale, uzile. Ngizokunikeza isikhathi sokuzila, ngeke ngize ngixake ngalutho, udlule kulolu daba, uzuphole. Kuyothi mangabe usu-right, usu-ready uxoxa nami, uzongitshela-ke, ukhulume nami, ngoba mina sithandwa sami la isogcina khona sizothandana. Ngiyakutshela mina nawe sizothandana, sizoba nomndeni, sizoba sothandweni onzima kabi. Sithandwa sami, ngasebenza kanzima ukuthi sifike la. Ngasebenza kanzima, wena wawungitshela ukuthi ufuna abafana basestandardini. Ngasebenza kanzima ukuthi ngibuilde isystem yami ukuthi ngibe yile ndoda le wena oyifunayo. Sonke lesikhathi ujola, uqoma, udiliza, uqasha, udiliza njengekampani yeNdiya. Mina ngangiloko ngibhekela abafana labo baqashayo badilizayo. Ngenza sure ukuthi ngiyabastadisha, ngifuna ukuthi ngibe yile ndoda lo oyithandayo. Namhlanje sithandwa sami, ngile ndoda lo oyifunayo, uzojabula ngami. Wena nje hila ekutheni ushonelwe indoda, step number 1 lo ukuthi usukulungele ukuthi udlulele endodeni elandelayo.
Sithando sami, I spent billions and billions ngakha lempilo ezogculisa, impilo engenamawari, impilo ezokujabulisa. Kodwa ke sithando sami, konke lokho ngiyokuchazela kahle mangabe usuhilile. Njengamanje ngizokudedela ngikushiye uthi uphole sithandwa sami. Ey bakwethu, ngakhala mina. Ngakhala ngoba nomngcwabo wendoda yami wavelane nje wathi qhamthushu lapha escreenini ngawubona. uBethweli wangitshela ukuthi yena before indoda yami ishone wabhala i-envelope wayideliver kubo kabhuti endoda yami. Ubhuti endoda yami omdala wayitshela ukuthi le envelope ucela ukuthi uyivule mhlazane mina. Kwakuyi-envelope enencwadi, phakathi kwalo ncwadi kwakune-envelope futhi. Wafunda incwadi kuthiwa kule ncwadi ucela ukuthi le envelope ayifunde mhlazane ubhuti wakhe ashona, angayifundi mangabe ubhuti wakhe engakashoni. Kule envelope-ke uBethweli uyasho ukuthi webhala incwadi yokuthi ucela mangabe seshonile umngcwabo wakhe ustreamwe avezwe ngisho noma esesidumbwini eseboxini phakathi, kustreamwe ngisho nabantu abakhulumayo, kustreamwe yonke into, each and every detail. Ingakho-ke mina umngcwabo wendoda yami wavelane wathi bhadla lapha escreenini. Ayinto engayikhala bakwethu, mina ngagriva laphayana, ngakhala ubusuku nemini ngingadli ngidepressed, nginenkwantala ukuthi ngiboshiwe angikwasho nokongcwaba umyeni engishade naye. Lapho angidli, angenzi lutho, angigezi, sengiyinto embashile, into ephuphile. uBethweli nje uleke efike nama-drip abalama-hour abalinsuku ukuthi angidlile isikhathi esingaka, afike nje angixhume ama-drip. Lapho anginamandla, ngikhathele, ngiweak, ngiphelile, anginawo ngisho namandla okulwa ngiliswe le drip le. Yazi ngiyibuze, ngicabange, ngijule emcabangweni ukuthi kahle kahle ngizoloku ngikhalela ukuthi iy'ndonga zalana zama-bulletproof ney'cabha zakhona zama-bulletproof akuphumeki, security is very tight. Engabe ngisondelana nale ndoda le, ngithola ukuthi ithini into or ithini indlela yokusondelana naye ukuze ngithole indlela or noma intuba yokuphuma la. Ngicela ukuntshela ukuthi ngalolo langa ngavuka ngageza ngaba muhle impela. Ngase ngiyahamba-ke ngiyokhuluma lapha. Une-microphone ayibekile lapha ekhishini because nginekhishi lami, ngine-dining lami. Wathi kule microphone mangabe kuwukuthi sengiyaziza ukuthi ngiready, angibofike ngikhulume kuyona, ngisho ukuthi ngicela ukukhuluma naye. Ngempela-ke bafethu, uGayi ehlike ngesikhulu isivinini, ehlike ngokukhulu ukushesha. La engqondweni yami sengiyicabange ngayiqeda indaba. Angeke ngilokhu ngiqamba amanga ngithi ngiyamthanda ini nawe uzobona ukuthi ngimenza isilima. Umthanda kanjani umuntu oqeda ukubulala indoda yakho, umuntu okubophile wakubeka kwi-prison? Ngicela ukuntshela ukuthi uBethweli ngimtshele ngithi, Bethweli, angijabulile, angikho happy, ngidepressed. Isimo ngifake kusona ukubulala indoda yami nokuthi ungithumbe ungibeke lana. Kodwa-ke ngiyabona ukuthi ngathi kuyacaca ukuthi angiphumi la, ngathi ngiyofela khona la. Indlela engiyisedi ngayo nobuhlungu engibuzwayo enhliziyweni obudobula inhliziyo, ngiyabona ukuthi ngebisagcina ngokudabula inhliziyo sebuzodabula ngisho nempilo yami. So Bethweli, ngilambele ukubona abantu, ngilambele ukushawa umoya, ngilambele ukuhamba emgaqweni ngijoke. So-ke Bethweli, ngiyayivuma induku, ngiyavuma ngihluliwe. Angisho ukuthi ngiyakuthanda, cha, ngabe ngikuqambela amanga, ngikuthanda, angikufuni, angikuphiwe. Kodwa-ke ngithi ngiyayithoba kuwena ukuthi sesingaphila le mpilo lo yokuthi nje ngikhululeke, ngiphile nawe, ngiphile nabantu ophila nabo, ngoba angisakwazi ukuthi ngivaleleke kanjena. Ngiyabona into ezolandela la ukuthi ngizoluza impilo yami. Athi uBethweli kumina, lalela Sindi, ngiya-understand i-situation ekuyona, vele nami angilindele ukuthi ungithande manje. Ngisho noma ngathiwa kuthatha iminyaka uthi ungithande, ngizolinda ngoba ngiyazi ekugcineni kwakho konke mina nawe sizothandana, sizoba ney'ngane, sizophila impilo yethu ndawonye. Lalela-ke la Sindi-ke into ekhona, according to i-research yami, ngiyazi ukuthi le y'nsuku vele bekufanele ukuthi uhlale wedwa, uyi-isolate. Isikhathi esiright manje sokuthi usukhathele uku-isolate, usufuna ukuthi uqale ukhulume. Ngizocela ukuthi ngikuchazele, ngikutshengise ukuthi sikuphi, isithini isimo sakhona, ithini into. uBethweli ashaya izandla athi, Tracy, ngivulele imap yalana e-Infinity Land. Chess Maria Masi se-Infinity Land. Angikaze mina ngizwe ngezwe ekuthiwa i-Infinity Land. Ngaze likuphike lolo lizwe. Ngisho mina angakaboni, angazi nokuthi ngifike kanjani la, ngiphaphame sengiyilana ngaphakathi. Angazi nokuthi nginjani eminyango.
Ake ngicela ukunitshela ke ivuleke ke imap. uBhetweli kaqaleke udaba lakhe angichazele athi lalela ke Sindi lana ise Infinity Land. It's an island nje etheqekelele eprivate engayithenga mina le island ukuze ngikwazi ukuthi ngiqalele isizwe sami la engeke ngibangiswe umuntu khona la ekuzophilwa ngama rules Aqhubeke ke achaza uBhetweli asho ukuthi la eInfinity Land sinabantu abangaphezulu kuka 5000 abahlala kule island yethu ebizwa kuthiwa iInfinity Land. Le Infinity Land ayikho emamephini leligama igama engalipha lona mina ukuthi Infinity Land engaliqamba. Le Infinity Land it's a private island siney'ngange shuthi sine fencing enama electrolytes. Lama electrolytes akwazi ukudisable akuthi ama flights angahambi ngalana akakwazi ukuthi ayithole le island ku GPS. Futhi kunjalo lama electrolytes if iya foster mhlawumbe ibhanoyi liya foster ukuthi izohamba kalana liya crash because le ingange lezi ama electrolytes izona ezenza ukuthi kungabi khona umuntu ohamba la. Aqhubeke ke achaze uBhetweli ukuthi kuze kanjani ukuthi kube khona abantu abahlala la. Asho ukuthi yena wahamba umhlaba wonke iBlue Bay yonke wahamba eindaweni la ehlala khona izintandane. Angisho ngokomthetho kwaseBlue Bay intandane mangabe ihlala ekhaya lezingane once yaba ne18 years umthetho wakhona uyaphoqa ukuthi iphume leyo ngane ihambe yokwazi ukuthi imele. Lo mntwana lo usuke samncane kakhulu ukuthi angakwazi ukuyimela. Kusho yena uBhetweli asho ukuthi most abantwana bahlezi bene depression yokuthi mina ngizo-adoptwa nini. Bonke abantwana balwela uku-adoptwa. Lapho ke uku-adoptwa umntwana kukho ezandleni zakhe zusezandleni baba-adopt. Asho kuBhetweli ukuthi yena wenza ideal nabantwana all over Blue Bay. Abantwana babephuma ekhaya ehlala abantwana abangenabo abazali. Wenza ideal ukuthi lalelani ngizonithatha nihambe niyohlala nami eInfinity Land. Impilo izoba mnandi, impilo izoba ngcono khona. Impilo nje izoba 100% akukho ukuswela, injabulo kuphela siyaphila lapha yani. Ake labantwana bavumelana naye uBhetweli ukuthi sebezoba nomndeni omusha babe sezweni elisha la bazonakekela khona engeke baswele ngalutho abazothola zonke izidingo zempilo abayidingayo. Asho ukuthi labantwana laba wabachazela ukuthi la eInfinity Land ukuze ufike khona kune one way street kuphela asikho street esiphumayo kuyangenwa kuphela. Wabachazela ukuthi ukuze nazi nginithembe ukuthi nizohlala 100% lapho ngelinye ilanga ngeke nishiye nithi nasenifuna ubuyele emhlabeni ngempela nifuna unikhumbula eBlue Bay ukuthi kwakunjani. Kuzomela nicommit icrime la eBlue Bay nishiye nicommit icrime kwicrime scene kube khona ama fingerprints wenu na yonke into ukuze kwazi ukuthi ubani ocommit icrime. Emva kwaloko ke mina ngizobe sengiyanithatha nizohlala la eInfinity Land. Ngizobe sengazi ukuthi impilo yenu yonke anisoze nabuyele emhlabeni eBlue Bay nizohlala la eInfinity Land impilo yenu nithola abantwana khona nishade khona niphila impilo yenu yonke khona ningaphinde nibuyele eInfinity ningaphinde nibuyele eBlue Bay. So wonke umuntu owenza la eInfinity wesayini icontract ukuthi uzokwenza lokho uyavumelana uzohamba yohlala eInfinity akantshontshiwe kanjani. Achaze ukuthi uBhetweli lapho ke wathola khona abahlali balana abafike nakhona bafike bayiqambela impilo yabo bathola abantwana. Lana ke Infinity Land isimo sakhona umuntu mangabe usebenza wonke umuntu uyasebenza usebenza umsebenzi lo good khona kusukela usawumntwana kunesikole sabantwana esikoleni akubi nalento ukuthi primary high school ukuthi ufunda imaths ufunda physics lana ufunda izifundo zokuphila ufundela ukubhala ufundele ukunderstand ufundele ukufunda ukwazi ukunderstand ufundele ukwazi ukucalculate. Mase kuthi izifundo ezifundayo ufunda izifundo ezinjengokutshala ufunda izifundo ezinjengokuthunga ufunda izifundo ezinjengokwenza imakeup ukwenza inwele ukwenza ispa ufaka abantu imassage ukucleaner imisebenzi ehlukahlukene ukuproduce ukudla imisebenzi ehlukahlukene efundelwayo. Mase kuthi ekugcineni mangabe sekuka grade 12 usuna 18 ilaba kutesta khona ukuthi kuyona yonke lemisebenzi osuka uyifunda kusukela usayingane ufundisa ukuthi kutshalwa kanjani ukhuliswa kanjani
kanjani izinto, ikuphi ogudi kona. Lokho ozokuphasa kakhulu kunokokunye iyona industry le ozofakwa kuyona. Mangabe kuwukuthi ugudi nge-production yokudla uzofaka e-productionini yokudla. Mangabe kuwukuthi ugudi nge-farming mhlampe kwi-crop ugudi nge-farming ey'lwaneni ugudi ngokuthi ube udokotela uzofaka ebudokotelweni. Mangabe kuwukuthi ugudi ngokwenza izinto zey'nwele uzofaka ezintweni zey'nwele. Kwakunemisebenzi eminingi efundelwayo ukuze i-Infinity Land ikwazi ukuthi imele. Achaze kuBethuel ukuthi lana kule ndawo kuney'tolo ey'dayisa ukudla, kuney'tolo ey'dayisa iy'ngubo, kuney'tolo ey'dayisa iy'moto, kunomakhenikha, kuney'bhedlela, kunamaklinikhi, kuney'ngubo, ney'tolo zey'ngubo, iy'ngubo zomshado, iy'ngubo za-everything. Kodwa la phakathi ey'tolo akekho umuntu othengisayo. Akuthengwa noma kuthiwa yini oyifunayo uyafika esitolo ungene ufike uyithathe. Wonke umuntu osebenzayo la e-Infinity Land akaholi. Wonke umuntu uyasebenza into oyifunayo, mufuna indlu indlu uyithola mangabe usufuna ukushada. Kunama-flats akhiwe ukuthi mangabe kuwukuthi usufuna ukuphuma kini uyoqala impilo yakho ube nomuntu wakho othandana naye nisafuna ukubona ukuthi nizokwazi ukushada. Uyaphuma ekhaya kini uhambe uye kuloma flats, uhlale kuloma flats, uhlale nomuntu wakho nifundane nazane kangconywana. Mangabe kuwukuthi usu-right, usu-ready ukuthi cha uyena lo engizomshada, uyake usuyahamba ke. Uya kuBethuel. Kuchaza yena uBethuel njalo. Asho ukuthi uza kumina mina ngikunikeza isite. Wonke umuntu la e-Infinity Land uthola isite elingana nomunye umuntu. Akekho umuntu othola isite encane, akekho umuntu othola isite enkulu kakhulu kunomunye. Mase uyahamba ke uya kubantu abadweba amaplan ekuyibona abaqeqeshiwe khona la Infinity Land ukuthi badweba amaplan. Ufike ukhulume nalo muntu umchazela ukuthi wena ufuna indle kanjena umuntu ayidwebe. Mase uya kubantu abakhayo. Abantu abakhayo bazokwakha according to your plan. Awukhokhi lutho, imaterial imahala, yonke omakhi bamahala because vele baqeqeshelwe kona ukwakha umsebenzi wabo bona ukuthi bakhe la e-Infinity Land. Achaze kuBethuel ukuthi lana e-Infinity Land njengoba ngishilo ukuthi kuney'ngange nama-electrolytes. Ayikho i-transport ekwazi ukuphuma kule ngange. Kune-submarine eyodwa edrive umuntu eyedwa okuyena uBethuel. Lo submarine iyaphuma once after 6 months if kunezinto esiyidingayo ngaphandle othola ukuthi lana mhlawumbe asikwazi ukuthi sibe nazo, asikwazi ukuthi siyiproduce, mhlawumbe ziyadingakala ukuthi siqale ukuthi siyiproduce, mhlawumbe sidinga imbewu yazo noma sidinga ini. Mekunento nje eshodayo iyaphuma after 6 months i-submarine ihambe iyoyithenga lezo zinto. Achaze kuBethuel ukuthi lana kubantu abatshalayo, kunabantu abenza amanzi, abapurify amanzi emadamini, kunabantu okuyibona abamelene nogesi, ababhekene nogesi ukuthi ugesi ukhona. Achaza ukuthi lana sine social media yethu, sine internet yethu e-private, sinama-phones ethu ane-network yethu e-private. Asho ukuthi lana akekho umuntu ochomayo ukuthi mhlawumbe ngidrive imoto ewukuthi ngoba umuntu uyahamba aye egarage afika athathe le moto ayifunayo. Mangabe kuwukuthi ufuna imoto encane ngaleso sikhathi uzohamba uthatha imoto encane. Mangabe ufuna imoto enkulu uthatha imoto enkulu. Mangabe kuwukuthi futhi akasayifuni uzoyibuyisela. Mangabe kuwukuthi ifile kunomakhenikha ababhekelele naloko ukuthi bamkhenikhele lo muntu. Achaza ukuthi abukho ubugebengu. Kunama-social events abakhona lana la abantu benziwa khona itherapy, abantu lana bakhuliswe ngohlelo olufanayo, bagqugquzela ukuthi bayiphathe kahle, abantu bayagqugquzela ukuthi ingabi khona ingxabano, hlezi kune-therapy. I-happiness kuleli lizwe leli is number 1 priority. Kunabantu ama-psychologist abhekelelene ukuthi abantu basajabulile yini. Individual ne-individual ihamba i-therapist yokubheka ukuthi isajabulile yini. Mangabe kuwukuthi kuyabonakala ukuthi ayijabulile, kuyadinga ukuthi kwenziwe indlela yokuthi ijabule. Kunama-social gatherings la iy'nsuku ey'celebrate-wayo la e-Infinity Land ukuthi ku-celebrate ngazo ukuthi abantu bajabule, kwaziwane, kuhlezi nje kwaziwana all the times ukuthi ingane kabani lana, ingane kabani. Abantu ba-saved, ingane yakho ngisho ungayishiya emgaqweni ngo-12 ebusuku uzoyithola isa-safe, uzoyifica mhlawumbe isilele komunye umuzi, nakulowo muzi leyo i-safe, abukho ubugebengu khona la Infinity Land. uBethuel athi ngicela ukubuyela emuva kancane Sindi.
Uyakhumbula inkathi ungibuza ngomafukufuku mina? Ngazakha isimilo sami, ngazakha i-character yami, ngase ngicabanga indlela yokuthi ngikwazi ukuthi ngibe nemali. Ngangigudi kakhulu-ke ngezinto zokuhekha, wawungeke uze ungibambe. Ngahekha imali eningi kakhulu emabhizinisini ahlukahlukene. Leyo mali ngangiwafaka kuma-app, ama-app ami ekuyima-app lawa asa-exista kwanamhlanje. Nginama-app amaningi okugembula, left, right and center. Kulo ma-app-ke mina ngangifike ngifaka imali khona mase ngiyadlala, ngiyawina. Ngalo mali leyo ngayi-invest ey'ndaweni ey'nkulu, ey'ningi, nginama-franchise izwe lonke ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Iyona mali-ke le ngiyithathile ukuthi ngikwazi ukuthi ngakhe i-infinity world or i-infinity land. Lonke lelizwe lelisindi ngalakhela wena ukuthi empilweni yakho ungaphindi uhlukumezeke, empilweni yakho ungahlupheki, ungahlushwa ubugebengu, ungahlushwa ukuba unsafe, ungahlushwa yilutho. Empilweni yakho uhlezi nje uwumuntu wesifazane ogculisekile nomuntu ojabulile. So Sindi, kunento engakutshelanga-ke yona. Kunabantu abathathu, labantu abathathu uyabazi futhi ubajwayele, babangani bakho, bakhona la kwi-infinity land. 2 years ago labantu laba babulala indoda enye yalabangani ngephutha bengaqondile yafa. Base-ke bayacela bakhuluma udaba labo nami, ngase-ke ngizobahlalisa la e-infinity land, babalekela la e-infinity land ukuthi bazohlala la e-infinity land. Labo bantu abantu abajwayele kakhulu futhi ba-happy lana. Ngiyacabanga ukuthi ngizokulethela bona lana, bayalazi udaba olwenzakalayo, bakubone niphilisane, ukwazi ukuthi nawe bakusize ekutheni ulapheke, ududuzeke, uze ube sesimweni sokuthi usu-right, uyagculiseka ngokuhlala le infinity land, uze ukwazi ukuthi udevelophe ama-feelings. Ngoba Sindi, ama-feelings wona ami uzogcina unawo. Uzogcina ungithandile mina Sindi, mina nawe sizokwakha umuzi ndawonye, sizoba nabantwana, mina nawe sizophila impilo ejabulile. Cela ukunitshela ukuthi bafike abangani laba bathathu. Hayibo, Jess Maria abantu engibaziyo, abantu abangani bami vele, abangani bami bokuqina. We understand, mina ngazi ukuthi bathola umsebenzi ekudeni because abantu esafunda ndawonye benza umsebenzi owodwa. Ngazi ukuthi bathola umsebenzi ekudeni, bayatravela and bathola umsebenzi phesheya nje, kunzima ukucommunicate nabo, bavelane nje banga-communicate, but hlezi sithola ama-message ukuthi hayi ba-right, bayaphila nani. Kanti mina ngazi ukuthi abantu bayanyamalala beza la. Ngicela ukunitshela ukuthi labangani bayangitshela ukuthi bafika lana kuyaphileka nje, impilo kuyaphileka. Mina emqondweni yami bengisana lento yokuthi ungiqambela amanga uBethwel, there is no way ukuthi lana i-Iceland ayithengile kanjanjana, ngikaze mina ngizwe ngento enjengaleyo. Bengisana leyo ngqondo ukuthi ungiqambela amanga, kuthi mangabe sengizwa from labantu ababangani bami, kwakunoma mase kuba futhi uNomathemba, kwakunomathemba, kuba umuntu mase kuba uNomondi. Hayi bakwethu, ngivelane ngikholwe-ke manje lento le. Ayibangithathe bafethu, bangihambise, bangirawundise endleleni. Ngiyayibona labantu abakhuluma ngayo ukuthi kusafe la. Ngiyabona kuhanjwa kukhulunywa, iy'ngane ziyayidlalela emgaqweni, kujatshuliwe, ku-free, izwe nje eku-free, wonke umuntu u-free, wonke umuntu ujabulile. La kusetshenzwa 3 hours a day and then the rest of the 3 hours kurelaxiwe, kuphumuliwe. Ukujima la ku-compulsory, wonke umuntu ohlala la kumele ajime. Mangabe ngifika lana abantu bayazi ngami, bayazi ukuthi ngilana, bangi-expectile ukuthi ngikhona lana. Wonke umuntu basho ukuthi awusuphumile endlini, right, hayi uzoba ngcono. Wonke umuntu ungineza ama-words of encouragement khona la. Ngiqaleke manje ngisondelane noBethwel ukuthi nami sengihamba amaklasi-ke manje ala, ukuthi ukuze kutholakala ukuthi yini engigudi kuyona nami, ukuze ngikwazi ukuthi ngisebenze. uBethwel angitshela ukuthi hayi wena uzobe usebenzisana nami ukuthi simanage lelizwe, ngoba wena phela uzobe usuyiqueen, wena undlukula, kumelanga wenza ama-duties just like everyone else. Ngisho ukuthi kodwa nami ngifuna ukuba ne-experience ukuze mangabe ngimanage izwe ngibe ngazi ukuthi kwenzakalani. Isizathu sokuthi ngangifuna ukuba ne-experience, ngangifuna ukuphuma endlini yaBethwel, ngicabange kanconywana, ngibe neplan. Mengibuya uBethwel ngixoxe naye, ngikhulume, ngimbuze ubani waqala amaklasi, angichazele ukuthi uyena owadizayina lamaklasi nani kanjani. Ngisho nokufundela ubudokotela, uyena owadesigner, wafundela lapho ubudokotela, hayi wafundela e-University of YouTube. Hayi madoda-ke, ngicela ukunitshela ukuthi
uBhetweli-ke mase kunjalo ngilokhu ngisondelana naye sesiyakwazi ukuxoxa sesiyakwazi ukuthi sihleke sengiyaqala ukujwayela nami khona la Infinity Land. Ake ngelinye ilanga uBhetweli ngimtshela ukuthi nje ngifuna ukushawa umoya ngicela ukuthi angithathe siye kwi-submarine, like it was 2 years later. Angakaqala ukuthandana naye uBhetweli. Ngimtshela ngicela ngithathe ngifuna ukushawa umoya ngicela ngithathe ngifuna nje ukubona kwi-submarine usuku kanjani yabona, because mina angikaze ngiyibone i-submarine. Angihleke uBhetweli athi akekho umuntu wakubona i-submarine because mangabe uzongena la kwi-submarine uyajova ulale awuyiboni indlela nokuthi uhambe ngakuphi. Akekho umuntu owaziyo ukuthi kukuphi la kulelizwe. I-submarine kuphele yazi indlela ukuthi iyakucontrola, iyakutshela, iyakudirect ukuthi uhamba kanjani. Ake uBhetweli-ke angithathe-ke sifike-ke manje kwi-submarine ngiyibuke-ke nami i-submarine phakathi mase ngithi ngiyabona ngibone elinye iroom elibhalwe ukuthi i-control room. Liyalokhwa ngaphandle leli room linento yokulokha yabona into oyikonofelayo urawundi angitshengise uBhetweli ukuthi lana mungene lana you must make sure ukuthi awungeni umuntu lo hamba naye ungamnotifyanga ngoba wakhiyela lana mungaphakathi ngokwazi ukuvula. Hayi uyangitshengisa-ke nje uyangitshengisa i-submarine yonke uBhetweli phela sengizoba umuntu wakhe sengizoba yiqueen ngisho kumele ngazi i-submarine. Sengiyambuza mina ukuthi pho i-operator kanjani lento yaba namabhathini ayinxaka kanje asho uBhetweli angitshengisa ukuthi u-operator kanjena i-direction iyayifaka yona iyayazi indlela lekiwa khona lesiphumela khona mangabe siya ngaphandle kwezwe. Ake kulungile-ke hayi sihleli nje uBhetweli uleke ngitshengisa la engitshengisa kuthe mangabe sedlula ngakwi-control room edlula ngakwi-control room ngavelane ngamphushela khona enganakile ngavala ngaphandle. Ngayibamba lo mshini ngawuqhuba umshini angisho umshini ungitshengisa ukuthi ufaka kuphi i-direction iyayifaka yini uvalelekile lapha kwi-control room. Ngicela ukunitshela ukuthi ngahamba saze safika la uphumela khona emhlabeni. Mesifika lapha emhlabeni nge-submarine ngaba nemibuzo eminingi before ngiphume ngibuyele emhlabeni wangempela. Ngaba nemibuzo eminingi ukuthi iyona into engiyifunayo yini le ukuthi ngizothi ngiqhamuka nje emhlabeni wangempela ngoba uBhetweli wangitshela ukuthi ngabona lapha emgcwabeni wendoda yami ukuthi kwa-accuse mina ukuthi umina engibulala indoda. Ngase ngabaleka nomhlaba ngaduka nomhlaba kuthiwa nje izithombe zami zi-all over ngi-most wanted. Ngabe yona impilo engiyifunayo yini leyo ukuthi ngihambe ngiyejele amaphoyisa angibuza ukuthi ngiqhamuka ngakuphi angivalele ekhoneni ngize ngigcine sengiyikhipha indaba ye-Infinity World. Iyona into engiyifunayo ukuthi abantu abaningi kangaka abaphila impilo ekhululekile impilo engathi baphila in a Garden of Eden. Iyona impilo engiyifunayo ukuthi ngibabuyisele ekuhluphekeni lami sebezokwazi iprize yesinkwa bazi iprize ye-taxi bazi ukuhlupheka bakwazi ukuba jobless kanti lapha yana everyone une job lapha everyone is covered, everyone is free and everyone is happy. Ngisho nabantwana bakhona uyababona ukuthi bazalelwa ezweni elikhululekile ezweni eliqaqekile. Ngayibamba i-submarine ngathi Tracy take me back to the Infinity Land. Ngicela ukunitshela ukuthi i-submarine ngayibuyisela emuva kwi-Infinity Land. Sithe mangabe silenda back to the Infinity Land ngivulela uBhetweli akazange wakhola ukuthi ngithe mangabe nginethuba lokubaleka ngabuya naye. Ngamtshela ngathi mhlawumbe uBhetweli mhlawumbe sekuyilona ithuba leli le-second chance empilweni yami ukuthi ngamukele lethuba as a second chance ukuthi ngiphile impilo e-free. Nami ngifane nawo wonke umuntu la ongenaso stress, wonke umuntu ojabulile, wonke umuntu o-enjoya impilo engenamkhabulo, impilo e-unlimited, impilo e-free. Mhlawumbe mina Bhetweli singabona ukuthi mina nawe singathathana sibekene kuphi, singafikisana kuphi mangase sizame sibone ukuthi singakwazini ukuthi mina nawe Bhetweli sithandane. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke-story sethu okwanamhlanje iyo lalibonene izitori nezilandelayo siyanthanda kakhulu.